bikekwa yuko ngo muri ino nzu habamo umuzimu. Hari amakuru avuga yuko umuzimu wa Abraham Lincoln ngo nawo uba muri ino nyubako, kandi ngo bivugwa yuko ngo ukomeza kugenda utera ino nzu mu buryo bwinshi, aho ngo abakora imirimo isanzwe aribo ngo ukunze kuganiriza ngo uyu muzimu wa Lincoln cyangwa se Abraham Lincoln wabaye perezida wa 16 w'iki gihugu ngo n'abaperezida barawuzi, ngo gusa nta n'umwe uratinyuka kubivugira mu ruhame. Iyi ni inyubako ikoreramo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akanayituramo n'umuryango. Iyi nyubako rero izwi ku izina rya White House, ariko abantu benshi bakunze kuyitiranya n'inyubako yitwa United States Capitol, akaba ari inyubako ikoreramo inteko nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bitewe n'uko izi nzu zombi zigaragara mu ibara ry'umweru. Iyi White House ni imwe mu nyubako zubashywe cyane ku isi, kandi umuntu uyituramo uyu ni perezida nyine wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aba arinzwe cyane kurusha n'izindi nyubako zose zikomeye ku isi hose. White House ikoramo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ngiyi yubatse i Washington DC mu murwa mukuru w'iki gihugu, hagati ya Virginia hamwe na Maryland. Ariko rero iyi nyubako yubatswe n'umuhanga witwa James Obani, ayubaka mu myaka 8 yose. Iyi nyubako igaragara inyuma nk'uko bitewe n'ukuntu nyine ukurikije uko igaragara n'uko ivuga byose ni kimwe, bitewe n'ukuntu igaragara mu ibara ry'umweru bigatuma bayita White House. Ntabwo ari ibyo gusa, iyi nyubako ifite ibintu byinshi cyane bitangaje nabyo ngiye kukubwira, nifashishije ibitangazamakuru bitandukanye birimo Tourist n'ibindi birimo Yahoo, Restaurant 5 hamwe na BBC. Ngiye kubwira ibintu bitangaje cyane kuri ino nyubako, ndizere rero yuko utagiye kujya kure. Ikintu cya mbere wamenye kuri ino nyubako nuko ari inzu nini cyane, ariko perezida wayubakishije ntabwo yabashije kuyituramo. Uyu ni George Washington. Iyi nyubako ifite ibyumba bingana n'132 yubakishijwe na George Washington wayoboye iki gihugu ku nshuro ya mbere, ariko ntabwo yigeze abasha kuyituramo bitewe n'uko witwa John Adam n'umugore we Abigail nibo ba mbere batuye muri ino nyubako ya White House. Iyi nyubako ifatwa nka Presidence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikintu cya kabiri wayimenyaho nuko imyubakire yayo yagizwe habanje kubaho ihatana ridasanzwe. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa mbere George Washington ntabwo yakunze umwubatsi watangiye kuyubaka. Uyu mwubatsi witwaga Pierre Charles yakomokaga mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu nguyu yashaka kubaka White House nk'inzu izaturwamo n'abaperezida bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishaka kuyubaka inzu z'abami zabo zo mu gihugu cy'Ubufaransa. Ariko rero George Washington ntiyabikunda, yanashaka kugira nini cyane bidasanzwe, ariko George Washington abonye ibyo byose yahise amwirukana ako kanya, abigiriwemo inama na Thomas Jefferson wari umunyamabanga wa leta muri icyo gihe. Icyo gihe George Washington yahise ashyira amarushanwa yo guhatana ngo ashake umuntu uzubaka ino nzu. Abubatsi benshi baraje barahatana, bitabira ayo marushanwa, maze abemerewe guhatana baratumizwa kugira ngo bazane inyubako zabo, hazarebwe ufite igishushanyo mbonera wafata iri soko ryo kubaka iyi nyubako idasanzwe igomba kuzaturamo abaperezida bose bari kuzakurikiraho. Iri rushanwa rero ryaje kurangira uwitwa James Obani ari we wegukanye iri soko, hanyuma icyo gihe ahita atangira kubaka ino nyubako ya White House. Igitangaje kurusha ibindi nuko abantu 9 bageze ku mwanya wa nyuma mu bahataniraga kuyubaka harimo na Thomas Jefferson wari umuyobozi ukomeye cyane muri kino gihugu. Uyu ni nawe waje kuba perezida wa gatatu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse aza no kuba uwa kabiri utuye muri White House, bitewe n'uko uwa mbere atagize amahirwe yo kwituramo iyi nzu ya White House. Ikintu cya gatatu gitangaje nuko abaperezida 25 ba kiriya gihugu batari bazi neza yuko inzu yitwa White House, bitewe n'uko yire kuva John Adams kugeza ku bandi bamukurikiye bose nta n'umwe wabashije gutekereza ku kuba iyi nzu yayiha izina ry'umweru nyine. Uwitwa Roosevelt wabaye perezida wa 25 ni wayihaye izina, hanyuma rero iri zina aza kuyiriha nyuma yo gutekereza yuko ahantu hazatura abaperezida bose b'igihugu cy'igitangaza hatabaho na zina hafite, aza kwita White House. Ikintu cya kane wayimenyaho nuko White House uburyo bwose ifite impanga yayo izwi ku izina rya The Rienst House. Iyi ngiyi ikaba yarubatswe mu 1745 kugeza muri 1742.
iyi nzu ikaba iherereye mu gihugu cya Ireland, akaba ariyo nyubako nayo yahimbwe Small White House cyangwa se White House ntoya. Bivuga yuko uyu James Urban wubatse iyi nzu yaba yarigeze kureba ku gishushanyo mbonera cy'iyi nzu yo muri Ireland, hanyuma bitewe n'uko uyu mugabo ariho yakuriye akaba ari naho yigiye amashuri hafi ya yose, bivugwa yuko yaba ariho yakopiye. Gusa ibi byose nubwo bivugwa nta gihamya na kimwe cyabyo, gusa ni bake yabazi neza yuko White House ifite impanga yayo. Ikintu cya gatanu wamenye kuri ino nzu ibamo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko ari inyubako ikundwa n'imbaga yose. Iyi nyubako ya White House igenderwa n'ingeri z'abantu benshi batandukanye, nayo ubwayo ni inzu ndangamurage nubwo iba igikoreshwa. Akenshi mu mezi 9 gusa ahangaha habarwa yuko abantu barenga 30,000 baba bayisuye, ukongera amabaruwa 65,000 by'abantu bifuza kuhasura, abamagara ku matelefone, email zirenga 100,000 n'ibindi bitandukanye by'abantu baba bifuza kuhasura. Aba bose biyongera abantu baba barateganyijwe gusura ino nyubako, aho umuntu agomba kubisaba ndetse akazemererwa hagendewe ku mategeko n'amabwiriza akurikizwa kugira ngo uyu muntu azabashe kuhasura. Ikintu cya gatandatu umenye kuri ino nyubako ibamo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko ifite ubwogero budasanzwe, aho uwabwubatse bwatumye agera no mu bitaro yenda kuhapfira rwose. Umwe mu baperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu nguyu Lyndon B. Johnson, ibintu yakoze nta na rimwe bizibagirana bitewe n'ukuntu byatangaje benshi. Akigera muri ino nzu yatekereje ibyo guhindura ubwogero bwayo. Uyu nguyu rero byatumye zana umuntu wari ushinzwe guhindura ubwogero akabugira neza nk'uko yabyifuzaga. Uwahawe akazi yakoresheje imbaraga ze zose, ariko amara imyaka 5 atarigera bigeraho, kuko Lyndon B. Johnson yamubwiraga yuko hari byinshi bikiburaho kugira ngo ubwogero bwo muri White House buzagaragare nk'uko abyifuza. Uyu mugabo yarabikoze, aza kugira ikibazo cy'indwara y'umunaniro y'ubwonko, aza kujya kwivuza, aza gushakwa n'itangazamakuru ngo avuge ku bijyanye n'ubwo bwogero. Gusa ibibazo byose yabajijwe nta na kimwe yasubije. Ikizwi nuko ubu bwogero ngo bwihariye cyane kandi bukaba ari igitangaza kugeza na n'uyu munsi, aho n'ababashe kugera muri ino nzu batigeze bagira icyo bavuga kuri ubu bwogero. Ikindi kintu wamenye kuri ino nzu nuko muri iyi nzu amafunguro yaho arahambaye cyane, ndetse muri White House burya bwose ngo hari igikoni cyo muri iyi White House kiri mu bintu byitaweho kurusha ibindi byose. Iki gikoni ngo gishobora kwakira umuryango wa perezida n'abandi bayobozi bose bakora ahangaha, ndetse n'abashyitsi barenga 140 kandi bose bakarya neza bagahaga. Ibintu byose hano biba biteguwe neza cyane ku buryo amafunguro anezeza buri wese uyakiriye, ndetse muri iki gikoni hanagaragaramo abayobozi 5 b'igikoni bahoraho kugira ngo ibintu byose bihore ari bizima kandi bimeze neza. Ku bijyanye n'igikoni kandi, Perezida John Adams na Abigail bagera muri ino nzu bahise bashinga cyangwa se bahinga akarima k'igikoni kugira ngo bo ubwabo bajye babasha kwirira ibyo bisaruriye. Hari n'abandi bakomeje kugira umuco wo kwihingira imboga muri White House, barimo Michelle Obama nawe uciye agahigo kuba yashyizemo akarima k'igikoni kagutse kandi kanini cyane. Ibi bikaba byaramufashaga kugaburira abana be imboga ndetse n'imbuto yabashije kwihingira. Ubuki barya muri ino nzu nabwo nta handi buva, hari abavumvu babutunganya, ndetse hafi ya buri kimwe cyose mu bikoreshwa muri ino nyubako ibyinshi biba bikomoka n'undi muri White House. Nibitangaje cyane kandi byagutera ubwoba. Reka tugere mu biteye ubwoba kurusha ibindi, kuko ibyo nakubwiraga ni byiza kandi bishishikaje. Yese twagiye. Reka rero nugere kandi nkubwire yuko ikintu cya 8 ari icyumvikana kuri ino nzu nuko umunsi wo kwimuka, nuvuga umunsi wo kwimuka perezida umwe avamo undi ajya muri, tuvuge nk'urugero Donald Trump arimo kuvamo hinjiramo wenda Hillary Clinton wenda, cyangwa se nubwo ibyo bitabaho ariko ndavuga perezida umwe asohoka muri White House undi ajyamo watsindiye manda. Ahangaha ntabwo biba bisanzwe. Ahangaha usanga ubusanzwe biragoye kwimuka uva mu rugo rumwe uva igikondo ry'Inyamirambo, kuko biragoye cyane. Gusa yari perezida wa Amerika uva mu nzu ajya mu yindi, birumvikana yuko aba ari ibintu bitangaje cyane kandi biruhije cyane, ko perezida wariho iyo akiva mu birori byo gutangiza manda ya perezida mushya, abakozi bimura bafite amasaha 5 yonyine yo gutegura buri kimwe cyose kugira ngo perezida mushya ugiye kuza muri White House ahagere byose byarangiye. Mu bikorwa rero ntabwo ari ukwimura ibikoresho byo mu nzu gusa, ahubwo n'ibihangano nabyo birahindurwa, inkuta zigasigwa andi marangi, ndetse buri kimwe kigakorwa amasaha 5 yonyine mbere y'uko perezida mushyashya watowe yinjira muri White House. Ikintu cya 9 wamenye kuri ino nzu nuko yubatswe n'abacakara burya bwose. Mu gihe bizwi neza ko ino nzu yubatswe mu gihe ubucakara bwari bugezweho muri Amerika, nta gitangaza kiri mu kuba yarubatswe n'abacakara.
ntibinatangaje. Michelle Obama niwe wigeze gutangaza yuko buri gihe yumva afite ikiniga iyo yibutse ukuntu aba mu nzu yubatswe n'abirabura bagenzi be batotejwe kugira ngo babashe kuyubaka. Yababajwe ndetse anatangaza yuko ababazwa no kumva yuko hari abantu bapfuye barimo bubaka ino nzu. Michelle Obama yanatangaje yuko kuba ari iby'agaciro gakomeye cyane kuko mu bo abo bacakara bubakiye inzu harimo abo birabura ari bo wenyine hamwe n'uyu mugabo we Black Obama. Ahangaha nyuma y'uko bakiyoboye byamuteye ishema. Ikindi kintu cya 10 nakubwira, reka nkigereho unyarutse kandi nkigira ikibazo nibaze ni ese haba hari umuperezida wa Amerika wapfiriye muri ino nzu? Yego, abarimo nka perezida William Wilson hamwe n'undi muperezida Zachary Taylor bose bapfiriye muri ino nzu, ndetse abo bose abadamu babo bapfiriye manga harimo nk'abadamu batatu, Letitia Taylor, Karen Harrison hamwe na Kerry Wilson. Abantu bagera ku 10 bamaze gupfira muri White House, abaperezida, abagore babo ndetse n'abana babo. Icya 11 nakubwira, bikekwa yuko ngo muri ino nzu habamo umuzimu. Hari amakuru avuga yuko umuzimu wa Abraham Lincoln ngo nawo uba muri ino nyubako, kandi ngo bivugwa yuko ukomeza kugenda utera ino nzu mu buryo bwinshi, aho ngo abakora imirimo isanzwe ari wo ngo ukunze kuganiriza. Ngo uyu muzimu wa Lincoln cyangwa se Abraham Lincoln wabaye perezida wa 16 w'iki gihugu ngo n'abaperezida barawuzi, ngo gusa nta n'umwe uratinyuka kubivukira mu ruhame. Ikintu cya 12 wamenye kuri ino nyubako ngo nuko hafi mu myaka 100 iyi nzu yimaze nta muriro igira. Biratangaje, abaperezida babanje muri ino nyubako babanjirije Benjamin Harrison bose barinze bavamo nta muriro w'amashanyarazi barabona. Ibi byo rero bisobanuye neza yuko White House yagezemo amatara bwa mbere muri 1891, kubera ko mbere rero byari bikiri ibintu bishya. Uwari perezida Benjamin Harrison yashidikanyaga cyane ku bijyanye n'ibyamubaho aramutse akoresheje itara. Ibyo byose rero byatumye arinda ava muri ino nzu adakoresheje itara cyangwa se amashanyarazi. Ikintu cya 13 ari nacyo kitugejeje ku musozo w'ibyo twari twateguye kuri White House, nuko niba warebye filime nyinshi cyane zerekana uburyo abagore b'abaperezida bambara neza cyane, nuvuga ngo uburyo bahora mu masaro ushobora gutekereza yuko ari ubuntu, nyamara mu buryo butunguranye cyane serivisi zose zikorerwa muri White House zishyurwa n'umuryango wa perezida uyirimo. Abaperezida n'imiryango yabo nibo bishyura bili, nibo bishyura biriya biryo byose ubona, nibo bishyura abakora isuku n'abamesera imyenda, nibo bishyura, nibo bishyura abakora imisatsi, nibo bishyura abakora makiyaje by'umugore wa perezida, nibo bishyura n'abakozi bose batandukanye, abo bose bo mu birori ku majardin, abo bose bishyurwa na perezida w'iki gihugu. Bill Clinton ni umwe mu bayobozi bavuye muri White House afite umwenda munini cyane w'ibintu atabashije kwishyura. Hanyuma rero Barack Obama n'umugore we bavuyemo bafite umwenda muto cyane, bavuyemo badafite umwenda munini cyane, bitewe n'ukuntu ubuzima bwo muri White House buba buhenze cyane. Ngayo nguko rero nizerero yuko wanyuzwe n'ikiganiro kugeza aho geretswaga niyo Muremyi Eddy Kelody. Mukomeze kugubwa neza, hanyuma mwibutse yuko gukora subscribe ari weho mfitiye akamaro.